nongeye kugusuhuza ku munsi wo kwa kabiri ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hiriwe hacaracara ngo umusirikare w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo wari wakatiwe imyaka 10 azira gusomana. Gusa inkuru nziza ngufitiye nuko urukiko rukuru rwa gisirikare muri DRC rwakatiye ajya igifungo gisubitse cy'umwaka umwe nyuma yo kumamya icyaha cy'imyitwarire inyuranyije n'amahame ngengamitwarire ya gisirikare. Uyu rero yakatiwe ku mugoroba wa gatatu ubushinjacyaha bwamusabiraga igifungo cy'imyaka 10 kubera amashusho n'amafoto by'ibyasakaye ku mbuga nkoranyambaga asomana n'umukunzi we. Ikiganiro kivuze iki? Kivuze ko uyu musirikare wari ufunzwe kuva ku gatanu ushize arekurwa kidegembye ariko agasabwa kutongera gukora ikindi cyakirwa mu nkiko mu gihe akiri gukora iki gihano yakatiwe. Nyuma yo gukatirwa hatangajwe amashusho y'abantu benshi bagaragaye hanze y'urukiko bishimiye ko agiye kurekurwa akajya kwitegura ubukwe bwe bwari buteganyijwe ejo ku wa gatanu. Icyo nakwibutsa nuko mbere yo gukatirwa Asare Babe avuga ko afite imyaka 29 kandi amaze imyaka 10 akora igisirikare. Yabwira urukiko ko afite abatumirwa 400 yatumiye mu bukwe bwe. Yagize ati ngomba kujya kwitegura iki gikorwa gikomeye mu buzima bwanjye kandi giteshema igisirikare. Ndagusabye perezida w'urukiko ngo ndekure kuko ndengana. Ku munsi wa kwa kabiri rero ubushinjacyaha bwasabiye Babe gufunga imyaka 10 kubera amashusho yasakaye yambaye impuzankano asomana n'umukunzi we. Babe nawe yagize icyo bivugaho, yavuze ko amashusho yafashwe mu gihe gishize mu buryo bwite cyangwa se muri studio Kinshasa kugira ngo we n'umukunzi we basohore Save the Dead. Angaye nguko rero inkuru yari yababaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ati se gusoma umuntu bitari mu ruhame nibi byatuma akatirwa imyaka 10 kandi n'ubukwe bwaburaga iminsi mikeya. Angaye nguko ajya umva kuri micro ni Kim, anytime is now, ntugacikwe we kora follow kuri 21 CR TV ndetse unakore subscribe kuri channel yacu ya YouTube ubundi amakuru nk'aya mashya kandi ashyushye nakagucike.